Nangko nga ngai khublai phi baro shakane ka channel. Ka kerteng jonga de Charlie menta hakane ka video ngin persang ngin nang bat ngin sngaw tho ya ki tin jingya kren ba kong san jong man lakasngi kumban ya kren hadukan de mar ne ya kren bat ki vei haba shitom ne kli lenti na kinong shong shnong ne kibru jong jela bat kumta ter hakane ka video ngan pen kala ya ki tin na ka English ka Hindi bat khasi desnga ba ya pe na do basdang hadu bukut kan ka video kanang ba pin sngaw tho ba but what glad ban like ya kan ka video kum juru subscribe ya kan ka channel subscribe ya ka kanang ba pin yu ishwai ki ve but ban yu ishushu ya kum kini ki video jong kan ka channel. In English, how much is this? In Hindi, ya kitne ka hai? In Khasi, kadno ka dor jong kane. Kanma bahaya kane. Haka English, how much is this? Kabamud haka Hindi, ya kitne ka hai? Haka Khasi pat kamut, kadno ka dor jong kane. How much is this? Ya kitne ka hai? Kadno ka dor jong kane. In English, it cost 50 rupees. In Hindi, इसकी कीमत 50 रुपए है. In Khasi, kador jong kane kalong sanpho tengka. Kanma bahaya kane, haka English, it cost 50 rupees. Kabumud haka Hindi, इसकी कीमत 50 रुपए है. Haka Khasi pat kamut kador jong kane kalong sanpho tengka. In English, please give me 2. In Hindi, कृपया मुझे 2 दीजिए. In Khasi, sngoba ayanga artli. Kanma bahaya kane, haka English, please give me 2. Kabumud haka Hindi, कृपया मुझे 2 दीजिए. Haka Khasi pat kamut sngoba ayanga artli. In English, here you go. Anything else? In Hindi, yah lo. और कुछ. Haka Khasi pat shim kane dangkwa ai. Tekan mau bahaya kane. Haka Hindi, here you go. Anything else? Kabumud haka Hindi, yah lo और कुछ. Kabumud haka Khasi shim kane dangkwa ai. In English, no, that's all, thank you. In Hindi, नहीं, बस इतना ही, धन्यवाद. Haka Khasi, em tangkatahi labyang khublay. Kanmau, haka English, no, that's all, thank you. Kabumud haka Hindi, नहीं, बस इतना ही, धन्यवाद. Haka Khasi pat kamut, em tangkatahi labyang khublay. In English, you don't look well. What's wrong? In Hindi, आप ठीक नहीं लग रहे हैं. क्या बात है? In Khasi, yo I kumba phim khlain ja ayu. Kanma bahaya kane. Haka English, you don't look well. What's wrong? Kabumud haka Hindi, आप ठीक नहीं लग रहे हैं. क्या बात है? Haka Khasi pat kamut yo I kumba phim khlain ja ayu. In English, I have a headache. In Hindi, मुझे सर दर्द है. In Khasi, ngak tha kakhle. Kanmau, haka English, I have a headache. Kabumud haka Hindi, मुझे सर दर्द है. Haka Khasi pat kamut ngak tha kakhle. In English, did you take medicine? In Hindi, क्या आपने दवाई ले लिया है? In Khasi, hato philadepshim dawai ne hato philadepti dawai. Kanma bahaya kane. Haka English, did you take medicine? Kabumud haka Hindi, क्या आपने दवाई ले लिया है? Haka Khasi pat kamut hato philadepshim dawai ne hato philadepti dawai. In English, yes, I did. In Hindi, हाँ मैंने ले लिया है. In Khasi, haoy
nga la di ne haoi nga la shim. Kan ma bahaya kane haka English yes I did. Kabamut haka Hindi हाँ मैंने ले लिया है. Kabamut haka Khasi haoi nga la di ne haoi nga la shim. In English, take rest and drink water. Kabamut haka Hindi आराम करे और पानी पिए. Haka Khasi pat kamut to shong thai bat di umbha. Kan mau bahaya kane haka English take rest and drink water. Kabamut haka Hindi आराम करे और पानी पिए. Haka Khasi pat kamut to shong thai bat di umbha. In English, excuse me, where is police bazaar? In Hindi, माफ कीजिए, पुलिस बाजार कहाँ है? Kabamut haka Khasi yo sngo dhang no kadon ka police bazaar. Kan mau bahaya kane haka English excuse me, where is police bazaar? Kabamut haka Hindi माफ कीजिए, पुलिस बाजार कहाँ है? Haka Khasi pat kamut yo sngo hangno kadon ka police bazaar. Lane haka English excuse me. Kabamut haka Hindi maaf कीजिए. Haka Khasi pat kamut maaf yanga. Kan mau bahaya kane haka English excuse me. Kabamut haka Hindi maaf कीजिए. Haka Khasi pat maaf yanga. In English, go straight and take the left. In Hindi, सीधे जाएं और बाएं मुड़ें. Kabamut haka Khasi leg bait nangta phai shakadyang. Kan ma bahaya kane haka English go straight and take the left. Kabamut haka Hindi सीधे जाएं और बाएं मुड़ें. Haka Khasi pat kamut leg bait nangta phai shakadyang. In English, is it far from here? Kabamut haka Hindi क्या या यहाँ से दूर है. Kabamut haka Khasi hatu kajngai nangne. Kan mau bahaya kane haka English is it far from here. Kabamut haka Hindi क्या या यहाँ से दूर है. Haka Khasi pat kamut hatu kajngai nangne. In English, no, just 5 minutes walk. In Hindi, नहीं, सिर्फ 5 मिनट पैदल. Kabamut haka Khasi em tang san minute da bayai kejat. Kan mau haka English no just 5 minutes walk. Kabamut haka Hindi नहीं, सिर्फ 5 मिनट पैदल. Kabamut haka Khasi em tang san minute da bayai kejat. In English, thank you so much. In Hindi, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. In Khasi, खुबले शिबोने यफी. Kan mau bahaya kane haka English thank you so much. Kabamut haka Hindi आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Haka Khasi pat kamut खुबले शिबोने यफी. In English, I am happy today. In Hindi, आज मैं खुश हूँ. Haka Khasi ngasno kemen menta kasngi. Kan mau bahaya kane haka English I am happy today. Kabamut haka Hindi आज मैं खुश हूँ. Haka Khasi pat kamut ngasno kemen menta kasngi. Hadin ba philapan pau hakiwe lane hadin ba kiwe kilapan pau yapi ba phikman lane kikman. The pinjubab lane kinjubab yapi kumne why are you so happy? Kabamut haka Hindi तुम इतने खुश क्यों हो. Haka Khasi pat kamut balai pisngo kumen kumne. Kan mau bahaya kane why are you so happy? Kabamut haka Hindi तुम इतने खुश क्यों हो. Haka Khasi pat kamut balai pisngo kumen kumne. Hadin ba philadap kali lane hadin ba kiladap kali phi ba balai bikman do kane kane. Te phin jubab lane kin jubab phi kumne lada dai ba phi yo kam thamai lane ki yo kam thamai te kin ong phi da ka English kumne. Because I got a new job.
कबुमर हका हिंदी क्योंकि मुझे नई नौकरी मिल गई है हका खासी पाट कमुट नमारबा ngalayo काम थमाई कमा भाई गने हका इंग्लिश बिकॉज आई गॉट अ न्यू जॉब कबुमर हका हिंदी क्योंकि मुझे नई नौकरी मिल गई है हका खासी पाट कमुट नमारबा ngalayo काम थमाई In English, that's great, congratulations. In Hindi, बहुत बढ़िया, बधाई हो. Haka khasi pat kamut kata kalong kababha donbok. Kanmau haka English, that's great, congratulations. Kabumur haka Hindi, बहुत बढ़िया, बधाई हो. Kabumur haka khasi kata kalong kababha donbok. In English, welcome, may I take your order? In हिंदी, आपका स्वागत है, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? बात लड़ा भिड़े किन्थे तिफनंकुमने आपका स्वागत है, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? कबुमर हका खासी प्रियांसंग भाई भी ngala banshim yakajingpha jongphi. Kanmau haka English welcome. May I take your order? कबुमर हका हिंदी आपका स्वागत है, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? बदलदा भिडे किन्थे तिफनंकुमने स्वागत है, आपका स्वागत है, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? कबुमर हका खासी प्रियांसंग भाई भी ngala banshim yakajingpha jongphi. Hadian ba waiter lane ka waiter kila priang singo bahaya phi shaka restaurant joki bat kila shim lane ki shim ya ka order jongphi te haga ta ka por pikwa ban ban jingta dos yar bat kaja te daka English pinong ki kumne yes 1 plate of rice and chicken curry please कबुमरा का हिंदी हाँ 1 प्लेट चावल और चिकन करी दीजिए कबुमरा का खासी हॉय सिंगौभा आइशी प्लियंग कजा बट कजिंता डॉसियर कन्मा भाई कने हाका इंग्लिश यस 1 प्लेट ऑफ राइस एंड चिकन करी प्लीज कबुमरा का हिंदी 1 प्लेट चावल और चिकन करी दीजिए हाका खासी पट कमुट हॉय आइशी प्लियंग कजा बट कजिंता डॉसियर Hadian ba waiter lane ka waiter kila shim ya ka order jongphi takin offer ye phi kumne daka English anything to drink कबुमर हका हिंदी कुछ भी पीने के लिए कबुमर हका खासी ए बंदी कन्माउ हका इंग्लिश एनीथिंग टू ड्रिंक कबुमर हका हिंदी कुछ भी पीने के लिए हका खासी पट कमुट ए बंदी हदियन बा वेटर लने का वेटर किला ऑफर या भी बा का ए बंदी ते हका तक por jarang khat ba भी kwa बंदी ते दका इंग्लिश फिनोंकुम ने a glass of water कबुमर हका हिंदी 1 गिलास पानी कबुमर हका खासी शिकलत को कन्मा भाई कने हका इंग्लिश a glass of water कबुमर हका हिंदी 1 गिलास पानी haka khasi pat kamut shiklat ko In English, I am sorry I made a mistake. In Hindi, मुझे माफ़ कीजिए मैंने गलती कर दी कबुमर हका हिंदी माप यंगा ngala le bakla कन्माउ हका इंग्लिश I am sorry I made a mistake कबुमर हका हिंदी मुझे माफ़ कीजिए मैंने गलती कर दी हका खासी पट कमुट माप यंगा nga lalle bakla हदिन बा फिलापान माप ने किलापान माप न मार बा फील ने की lalle bakla ते हका तक por फिन जुबाब लने किन जुबाब कुमने it's okay don't worry हका हिंदी कोई बात नहीं चिंता मत करो कबुमर हका खासी अमले वट खुसलाई कन्मा भाई कने हका इंग्लिश इट्स ओके डोंट वरी कबुमर हका हिंदी कोई बात नहीं चिंता मत करो हका खासी पाट कमुट अमले वट खुसलाई
In English, thank you for understanding. In Hindi, समझने के लिए धन्यवाद. Haka khasi pat kamun kublai shibon yapi bapila snotho. Kanma bhaya kane haka English, thank you for understanding. कबमर हका हिंदी समझने के लिए धन्यवाद. हका खासी पाट कमुन खुबले शिबोन यफी बाफिला स्नोथो. इन इंग्लिश एट द शॉप. इन हिंदी दुकान पर. हका खासी पाट कमुन हा दुकान. कनमा भाई गने एट द शॉप कमुन दुकान पर. हका हिंदी हका खासी पाट कमुन हा दुकान. In English, not feeling well. कबमोड हका हिंदी तबीयत ठीक नहीं है. हका खासी पट कमुन बशितम कमेंट. In English, asking direction. कबमोड हका हिंदी दिशा पूछना. हका खासी पट कमुन कली लंती. In English, expressing feelings. In हिंदी भावनाओं को व्यक्त करना. कबमर हका खासी पनपाव याका जिंसनो. In English, at a restaurant. कबमर हका हिंदी भोजन ले में. हका खासी पट कमुट हा रेस्टोरेंट. In English, saying sorry and thank you. कबमर हका हिंदी क्षमा या धन्यवाद कहना. हका खासी पट कमुट बनपन मा बट बन खुबलई. In English, for understanding. कबमर हका हिंदी समझने के लिए. हका खासी पट कमुट बन स्नोथो. In English, don't worry. कबमर हका हिंदी चिंता मत करो. हका खासी पट कमुट वन खुसलाई. हका English, a mistake. कबमर हका हिंदी एक गलती. हका खासी पट कमुट जिंग बकला. In English, water. कबमर हका हिंदी पानी. हका खासी पट कमुट का In English, to drink. कबमर हका हिंदी पीने के लिए. हका खासी पट कमुट बंटी. In English, because. कबमर हका हिंदी क्योंकि. हका खासी पट कमुट नमार. In English, congratulations. कबमर हका हिंदी बधाई हो. हका खासी पट कमुट डनबक. कनमा भाई गने congratulations कमुट बधाई हो. हका हिंदी हका खासी पट कमुट डनबक. In English, new. कबमर हका हिंदी नई. हका खासी पट कमुट बा थमाई. In English, happy. कबमर हका हिंदी खुश. हका खासी पट कमुट बकमन. कनमा भाई गने हका English happy. कबमर हका हिंदी खुश. हका खासी पट कमुट बकमन. In English, walk. कबमर हका हिंदी पैदल. हका खासी पट कमुट याजकजन. In English, far. कबमर हका हिंदी दूर. हका खासी पट कमुट जंगाई. कनमा भाई गने फार कमुट दूर. हका हिंदी हका खासी पट कमुट जंगाई. हका English, rest. कबमर हका हिंदी आराम. हका खासी पट कमुट शंथाई. कनमा भाई गने रेस्ट कमुट आराम. हका हिंदी हका खासी पट कमुट शंथाई. In English, medicine. कबमर हका हिंदी दवाई. हका खासी पट कमुट दवाई. In English, headache. कबमर हका हिंदी सरदर्द. हका खासी पट कमुट थाखले. हेडेक कमुट सरदर्द. हका हिंदी हका खासी पट कमुट थाखले. In English, give. हका हिंदी दीजिए. हका खासी पट कमुट आई. गिव कमुट दीजिए. हका हिंदी हका खासी पट कमुट आई. In English, 50 rupees. कबमर हका हिंदी 50 रुपए. हका खासी पट कमुट सनफेव टंका. 50 rupees कमुट 50 रुपए. हका हिंदी हका खासी पट कमुट सनफेव टंका.
Sa shisien ngai khuble ye phi baro ki ba pe na do basdang hado bokot kani ka video. Te hakani ka por nga ko abanong ye phi bas nga bha practice ya baro ki to ki kentin jong kani ka video khanang ba phin la bas ngo thu hindi kloi kloi. Ya ka bam ta tang hang ni hi ngin second do ha ka wi pat ka video. Stay safe and keep on learning.